Akılbek ağam qanday eyledi? Ayıplarda kim çıkar? Kol götürüp koymuşlar. Bizden camını çıkartalım. Ayakta. Ayıplar gelin. Ayıplar. Kim? Çeşitçi tur. Buna heyecanını bileyiz. Siz bir yandan bileyiz. Gel bir yandan. Haydi sen. Salamat edin olacağım. Bir canlı oturmuşlar. Siz olacaklar. Salamat ece olacaklar. Birinci, ikinci orunlarıktayız. İki taraf bir de gol çabamız. Kayısın taraf uzağa çayın gol çapsa o şol tarafka birinci orun. Dayan olup olsak başlayın. 1, 2, 3. Айтылған сөз атылған оқ. Мен айттым, қайсы тарап ұзаға чейін жақсы болып жапса, ошол тарап бірінші орын берді. Белектің ұлысы кечүүчү болбойт, негизгиси эки жашты сыйлап, бийлегени чыкканыңыз үчүн сизге рахмат. Бул белекти мен сизге бир кол чабыңыздар, Рахмат. Чеген бана? Чеген? Доставка бесплатна. Ушанбастар, атылбек